10. Božićno-Novogodišnja utrka u organizaciji Maraton Kluba Marjan održana je kao i svake godine na Svetog Stjepana 26. prosinca. Ovo je znači bila 10. utrka, imali smo 57 natjecatelja i natjecateljica u velikoj utrci na 10 km, nekih 20-ak na maloj utrci na 3,2 km i vrtićna utrka od nekih 10-ak djece najmlađe dobi koji su trčali nekih 150 metara. Kiša nas je pustila, sve je dobro prošlo, jako smo zadovoljni. Maraton Klub Marjan kroz cijelu godinu kontinuirano ima svoje lige, proljetnu, ljetnu i jesensku. Imamo utrku polumaraton Svetoga Duje, oko Svetog Duje, imamo ovu Božićno-Novogodišnju utrku, a uskoro se sprema i prva marijanska skalinada, to će biti na uskršnji ponedjeljak, ali o tome nešto više drugi put kad se vidimo. Organizaciji klub Imotski. S nama su pobjednici 10. Božićno-Novogodišnje utrke, Ana Bavčević i Tomislav Brečić. Ana, reci mi kakvi su tvoji dojmovi nakon ove utrke? Super, ja sam prezadovoljna i do godine dolazim ponovo. I zahvaljujem svima kojima sam poslala mailove ženama da ne dođu, tako da budem prva. Hvala. Eto, htio bih zahvaliti svim članovima Maraton Kluba Marjan, što postoji uopće Marijanska liga. I najviše, Maledene, tebi i Davoru Škari, ja sam prije zadovoljan uglavnom, jer pobjednik sa nove trke i plus moj kolega Tomislav Imenjak je pobjednik ukupne lige. Tako da uglavnom prije zadovoljni smo, jedan i drugi. Evo, oni su inače dosta skromni. Dolazite li sljedeće godine, samo nam je to reci? Pa dolazimo već na prvo kolo Marijanske lige, ove sad zimske, a svakako i na božićnu trku. Ana, ti? Definitivno, tek sam otkrila Marijansku ligu, ali od sad idem uvijek. Evo, s nama je i jedna od najstarijih članica Maraton Kluba Marjan. Najstarija, evo, ona me ispravlja. Ana Piplica, kako je ona zadovoljna s ovom trkom, ćemo je pitati? Ja sam prezadovoljna, najvažnije je da smo svi tu, da nismo u foteljama, a hvala Bogu da mi godi laska medalja sveukupno druga i u kategoriji prva, i lani sam bila prva u kategoriji, normalno da mi laska, ali naglašavam da je najvažnije što smo svi tu i da nismo u foteljama, eto ga, to mi je najvažnije.